So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Abarkrabi. Hedono tum pini lama jan bangke social media long pinang an nolong hedi controversies ke dodo lasi la solam batak si pini bangke asap bonang tum maje thanam jiplo. Lasi controversies ke dodo bangke hedi karbiang long actress inu dong nam ke thangklong karbiang long dade alamang ke tum asam all India pule pude tami al the bangke alang li videos mate alang li lama jan bangke millions views ke le si ong lasi labang so penanjo hedi alang li pan ke support bang tado week la pen ke alang li fans tado lasi labang so actress men ge kupman lo maplang te madu ta galilo labang ke ke happy lili rong farpiano controversies ke do dang ko kal the bang ke na tum kado wita chini ta pol ben chini ne tum man ke lan tum long screen along nang arjan bang na tum kado wita theklong lo lasi labang so arjan pen joksi non lo bang ke controversies ke do piat lasi inodo munit bang ke la so photos long post lo lasi hala so munit ke post bang ke karbi actress tum copy posi bang khai fan ke doma la son jal hadi lasi la so arjan long jitu hola actress tum photo kache klik rap pin so tum mangke a boyfriend upusi ke jong don tum dolo la se la boyfriend bo tum mangta a banga khai pinak la so polo hadi la se hala so post long comment son mangke ka bi actress tum copy posi banga khai atum phanle boyfriend kache rin ma copy posi am banga khai tum hanle ke do ji chong dograk ma me thanga mune ra khai da phana be dalom la so polo hadi la so posi si bangke controversies do ko la se hala so post long isi hini la son ke tok do ko bon means ke support on pen a level hen ten hai hadi lasi laso bana jok hola ke happy lili rong phapi mang ta comment nong chipi dun hadi lasi alangli ke chengsi ke pu bangela poendo itum kado ga ke indians kalima indians pulu pudang te kochong hoi si imithang amuni de phat means indian hijan itum kochong hoi si ka chi hijim na chilang selet lang lason hadi alama ke itum a tribe si ke precture lo lason jasi hola ke happy lili rong phapi mang ke mathadam lason obon lason masi halata indians lo lapen country ka prega muniti kalima dedi si silang na pulong te halata hinone lo he lapen esona bangke alang li kipudam bangke lasona lo ni karbiang long actress lo means nang tum kado gaweta nang ni hang lang nang pun long po lasona bangke kalilo lapen aphi an bangke alang li fan hola jitu labang so post ke post ve ka bang pu phan ke pu bangke non ma labang so a post de le non se delete et pen lote nang tum apologize nang po means adia cho hang nang po rada thingno lasona post ke post lasona adi lasi isi langdam bulung te bang ke non aja non seta isi bang ke itu country pan langdam bulote itu ma country pan langdam bulung te indians bulote indian si jan lo itu kado betala dak bang ke chiplak abede nang je polo semela solong bang ke kolo tong chok lo ne kolo tong chok chilo ne la bang ne ja chini ne lo miens la bang ke kupilo isi bang controversies do lo la solam bathak si non kopi bosi controversies do ma la solam pasine to panai than lo en mena jon bang ke elutum actor actress tum han bang ke tum kado ko beta support un joini si non pu bangke isi actor actress pu aman apeng bangke dolo lasi isi bangke hola ake happy lili rong parpi kaning je dam ta hinu ne he alang me thang personal life bangke du kwatu ko beta interfere dun ji ma se arom se abe lapen alang a life partner phan alang me thang yo se hokpet kachi choose to pulong te la bangke eli kado beta khang nu lo athema bang ame thang personal life pen chima thalo lapen ame thang yo se problem abe do pulong te ili bangke problem chupa do do sta ifan bangke thang ta ale belo lapen ale ke doje ke lo eli bang se ke chok che lo la bang ke sinome nang tum kado beta comment section mom ne phan pino hedi means karbi actress tum bang khe tum phan ke du ke miss akimi ma mate hingnu ma mate bang personal life pot la bang ke do sita chong ma mate du de det se akimi ma la nang tum comment section mom ne phan pinon nang tum ma jone pen ne chini po but ili kado beta la pul hedi se suppose ro nang po la pen ili la pu che bohong sai bang ke itum chok che lo alam bang ke lapen isi controversies pulong tela bangke isi misunderstanding ajoine si halatum take post cholo mene he lapen ke matha kili dam tong thek tong la puge post ne mate matha et pen tong lason ke post ni la bange chin delo but hola ake happy lili rong parpi mangke ani thi pigano bon alam mangke alang li bangke ni ning hang pulong te ne nang tong phan kes tanang pidaji la son anta hala dak bangke alang di ke tok dong bang delo stame alang non bangke la son claim kulnang he seme lasun warning system se langli bangke bicholo bon ning ma tha bangke oson lo ili kado beta prang pen ka thana bangke ko piloma bang khai tum han bangke tum do de nang ji lason ta dul hedi but la bangke tum pudun thi bangke unelo non bangke athe non ke muni tum nang thek bom nang re bom lo la pen ke mithang personal life bangke ili ta che jogdun hengno mate la si bang ning ke hang kupima la si li bangke che donu nang polan chalo sidame kupine ake hengno kam choklem that society phana ke hingno ba kopilone kopilo ha akhe tum han ke effect du ko ji hala hay man ke tum hala so alam phan tum ke khang non ba ke pudon la ba ke tum kapre galam sailang no chukne hul pudun lok ba ko mane
kosong no bidi lang no bidi kang lim lasong ke chuklem phodun rok lason bang si tum kin abdung la pen laso pen jok sin tum social media long ba chi thang pi bulung te hala mangke kaprek lo sedame la che en che do hin mangke bang si personal life ami thang phana problem abe bulung te ili bangke pudun ta ale ta ablo la pen ili ku pudun bang si akilu lo ala mangke la la jo sidon tum pini ala majan mangke puan no chetong thuna por ka pek la pen churu lang tum kado e tanang kalang pi pot la pen apor ka chipi pen la nili channel anak ke humri po hedi sidom me thame kardom kurban thu